bakagaruka inyuma bakavuga abapolitisi bamwe b'indyarya bakavuga ngo abanyamurenge n'abakongomani ejo bakongera bakagaruka umupolitisi nka Bitakwira akongera akagaruka akavuga ngo abanyamurenge ngo n'abanyarwanda bagomba gusubiraho s'il vous plaît ni député mu gihugu akavuga ngo abanyamurenge n'abanyarwanda bagomba gusubira iwabo ni umuntu watowe ahantu afite abantu bamushyigikiye niba avuze icyo kintu umuturage wamutoye aravuga ati ubwo nuko bimeze tugomba kubasubiza iwabo ubwo urumva umunyamurenge oya agakoje sinagushyigikiye urabeshe wowe urabeshe ahubwo ni ka kadangarike ka M23 nicyo gituma babisinyeshyamba ninyeshyamba baje bakwiye nyene gukubitwa nyene bigakomera niba kugira ngo ibintu bigende neza we Jeff reka nkurumamba reka mbaze agape agape uvuze yuko abanyamurenge batemewe nk'abakongomani nico gute mvuze ko babyemera ku munwa ariko mu bikorwa bagakora contraire okay uvuze ko bavyemera ku munwa mu bikorwa bagakora contraire okay ndashaka ndakora tugende bukebuke yego gahoro uremera kandi umbwiza ukuri pe uremera yuko ibibazo bya Kongo ko igihugu cy'u Rwanda kibifisemo ukuboko nta bibazo bya Kongo u Rwanda bifitemo akaboko ibibazo bya Kongo bifitemo akaboko n'amakampani ari international ari amakampani y'ama Samsung yafite amakaboko gakomeye tuganire duhuza kugira ngo nyene twumvikana kugira ngo munaniye mubaze cya kabiri nturi kurigora ico cyo cyishura mubaze ikindi cya kabiri kandi nkishyuye tubwire kandi ushaka kumva ibyo ushaka kumva oya soko vyihorera abo bigira nk'abatiza bo umenga ntibize kuko nubwo bahibi ibibazo bimeze reka duhananije none Kagame yagiye gusinyana na Gisekedi muri Amerika yagiye gusinyira iki none se umva nkubaza akantu gatoya umva nkubaza banze wishura ishura ndagira ngo nta kibazo nta kibazo hoya mbere ko ngusubiza ndagira ngo nkubaze akantu gatoya kugira ngo mbone ko ngusubiza neza niba unyemereye ko mubaze yahoze mubaze ari kumva gusa ni connection aho cyo mubaza natumva Mr King asubize nawe bari ku ruhande rumwe hari umuntu urakoze hari umuntu yahamagariye washaka gusubiza ya nsaba nangiye kugusubiza akantu gatoya sibyo ubu ngubu Koreji Nord na Koreji Sud bari mu ntambara cyangwa ntabwo bari mu ntambara tureke biriya tuvuga u Rwanda na Kongo uyu mwanya vuga oya nta kabazo ngiye kuko bazambere yuko njya kugusubiza leta ngusubiza nugira ikibazo leta ngusubiza ikibazo cya Murenge barababaje we tagisubiremo yego nakubaje ikibazo cya mbere u Rwanda harakaboko rufise ibibazo bya Kongo wavuze ati ntako ndasubira ikindi kibazo none Kagame na Kisekedi bagiye muri Amerika gusinya iki bagiye muri Amerika gusinya n'ibihugu bituranye bifite ikibazo kiri diplomatique nka Kongo president Kinshasa yadeclare intambara ku Rwanda iri verbal iyo ngiyo muri diplomasi ni intambara iba yatangiye mu mategeko ya ONU iyo ngiyo byemerwa ko ari intambara yatangiye so rero Amerika yashyize hamwe u Rwanda na Kongo kugira ngo ibintu bitaza kuba ibindi bibazo bati mufitanye ikibazo Kongo ifitanye ikibazo bagiye kugigira reka mvugane n'uyu u Rwanda Agape imbere ko tujya muri byinshi no gusegura ndakongera mu kindi kibazo kandi Donald Trump yaravuze yuko umviriza Donald Trump yaravuze yuko ahejeje gusinya amasezerano yo guhagarika intambara imaze imyaka 30 yarabivuze cyane ntavyo yavuze yarabivuze so ndibaza wumvise aho urengira ngo urumva aho tugeze umva ngusubize mu mwanya wanjye ngusubize sibyo se Trump ni perezida wa Amerika arebera inyungu
z'amakampani ya Amerika n'abaturage ba Amerika. Kampani za Apple zakiziba amabuye hanyuma leta ya Kongo igashinja u Rwanda bikaba mu nyungu za Amerika ko nta muntu n'umwe ujya imbibi mu kibazo cya Kongo. Mumbabarire ndamubaze ikibazo cya Kongo mumbabarire mubaze oya reka please ndagusaba avuze ngo oya ntaribagirwa erega ubu rero ngahavuze neza cyane urabona avuze aho n'ukuri kw'Imana reka turamufata uvuze neza cyane Kagame yaravuze ngo nta kuntu ngo bokuba ibintu babicana ngahaye ngo ntihagire ikintu usigaranaho iyo dio ya Kagame iyo dio ya Kagame iriho cyangwa ntiriho nayo ntago ariko yavuze urabeshye uramubesheye ntaribi oya ntaribi turacagenda oya nkuruma aribyo wabyumvise nabi oya ntaribi ntayo genda ntayo reka tubandanye ntacyo mbo u Rwanda muri Afurika niko rwa mbere rushora itoni 8 hagati y'8 n'9 urumva izi mashini izi telefone ibintu byose jana video zavyo ndayifite ariko arabivuga urukumva bikaba bituruka mu gihugu cy'u Rwanda ayo mabuye mwe muyakura ku buryo mushora buri kwezi itoni 8 cange 9 none se Mr. King muyakura he Mr. King warize nyishura muyakura he mu Rwanda ndakubaje nyine wize geography wembwira mu Rwanda ndahaze mbwira muyacukura he bayakura mu Rwanda ntacyo reka nkubwire amajahe akarera ka muyacukura he ubutaka buri muri est ya Congo ni nabwo buri muri west y'u Rwanda nago imipaka baciye hejuru ubutaka ijana mu y'u Congo mwege muyirusha gucukura amabuye y'agaciro ku buryo mwe mwobugwa mbere muri Afrika mugasumbya Congo ntabwo Kongo turusha amabuye ahubwo twe gucukura ibintu birorganize muri Kongo amabuye avamo bari kuyiba bamwe bakayohereza muri Angola abana bakayohereza ukuntu bimeze uburyo Rwanda ava muri amabuye tuyongera agaciro Mr. King amabuye tuyongera agaciro bitandukanye n'umuntu yora ivu agatanga wewe ntacyo wafasha umve mbabwire ntacyo mwafasha wabyo batamabuye ntacyo wadufasha nyumviriza u Rwanda amabuye y'agaciro barayafise ariko no makadarapo ni wanyu ndabizi ko hari ikibanza yarimo ndacibagiwe urumva ariko si menshi ku buryo mwaba ba mbere muri Afrika nzima ishora hagati y'itoni 8 rindira nkubwire uri kumva reka tugende gatoya urumva ihangane nkubaze gatoya Mr. King kandi uzi rero ubu tuzoja tubishira muri speaker kugira tubibumvishe tuze turabaza ibyo umuntu nivyo amaze kuvuga nta kibazo Mr. King reka mubaze Mr. King igihugu cya mbere gicukura petrol ku isi ni iki gicuruza petrol nyinshi ku isi ni iki urakizi mvaje mu bya petrol turi mu karere nta by'amapetrol urumva kuvuga umuntu atangura ujya kumabuye n'ubucuruza abo baraharira buce abereka kujyana ku mapetrol Ububirigi nibwo butanga amabuye menshi ku isoko kandi bo nta n'ikirombe bagira mu gihugu cyabo ahubwo umva mese reka nze nkunganiro gatoya Mr. King igihugu cya mbere ubu kiri gucuruza petroli ku isi urumva turetse Amerika ni Arabia Saudite kandi bavuga ko igihugu cya mbere gifite petroli munsi y'ubutaka ari Venezuela ntabwo kugira amabuye bihwanye no kuyacuruza ahubwo wowe washyizemo ingufu gutunganya ayo mabuye ari munsi y'agaciro ku buryo abantu bayashaka baza bakayakugurira muri Kongo harimo ibibazo biri politike interne habamo izo za wazalendo bituma amabuye asohoka mu buryo bwa fraude ku buryo akaba documenté mu gihe mu Rwanda amabuye asohokamo atunganyijwe akaba documenté ku buryo buri kintu cyose kibarwa bikamera nkaho u Rwanda twako ruturanye na Kongo abazungu barwiba c'est le Rwanda abazungu bakishima bagatwara abakongomani c'est le Rwanda ndakubaze Agape yego Agape hariya ntubona by'ukuri sinzi ko kutamenya bamarayika mutajya mubeshya cyangwa mutajya mukora amakosa
abanyarwanda bazavuga ukuri abarundi nubwo tubesha mwenzi tubasumbya n'ukuri mwe muri namba wani n'ukuri umwana w'umumarayika kose n'ububeshye agape nuko bankase nk'iko ndakubaza Donald Trump yaravuze yuko ahagaritse intambara yari imaze imyaka 30 kandi ugiye kubiraba koko hajya hari umuntu ashaka kuvuga ikintu ukavuga ati ikintu umuntu avuze gifite ifatiro cyane ni politike gusa ugiye kubiraba reka nkubaze ugiye kubiraba neza ukabyinjiramo uhere mu ntambara zabaye mu 1998 ugende nziya zabaye wagiye kuraba ukuntu ntuze igihe intambara imakenga bagwana nande n'ujya nyambara irahe ukacuraba mu Rwanda ntuze nyambara indafunzwe baramusinzi kakiriho ntuzende Rorankunda ugacukubita ko Kabarebe yabaye muri Kongo ivyo bintu ngaho uvyumviriye ngira ngo nawe uri nkotanyi kuko atari yari nk'umwene gihugu asanzwe nkajewe nk'ivyo bintu nta n'inyungu umwene gihugu usanzwe ariko gusa naje n'umwene usanzwe mubaze gatoya none se uratemera ko CNDD-FDD umunsi Rwanda yari mu ishyamba rya Kongo ubwo nayo n'u Rwanda nako rwayitumyeyo kuki ibintu byose biri muri Kongo mushaka kugereka ku Rwanda ko CNDD Rwanda n'u Burundi yari muri Kongo kuvuga ubundi siyanse ntabwo umuntu afata ikintu kimwe ngo ari cyagumaho uravuga ugafata reference kuri kiriya ukajya ku kindi kugira ngo ubone solution y'ikintu runaka ushaka ubuza CNDD-FDD yari muri Kongo reka nkuruvuge urakomeza oya CNDD-FDD muri Kongo su Rwanda rwayitumye bariyo ahubwo gusa amakuru ahari naho atacemeza sinzi bavuga yuko sometime bagwana na FPR hari kandi ikindi naco cyari ikindi kintu naco namanibaza shagape buriya ndabizi iyi si tubaye ko naho gushigikira ikintu mu kinyoma cyangwa mu kuri buriya Imana yibitse ukuri urumva hari ikintu kabisa je namanibaza ivyo bintu byose no kuvyo Trump yavuze hamikire nacyo kica kigaruka Kagame yagiye gusinya ibintu atasomye umva nanjye nkubwira akantu gatoya umva mbaza akantu gatoya nanjye sibyo yego uravuze ngo hari ibintu mbishiye ngo CNDD yarwanaga n'inkotanyi muri Kongo situbizi twese ntabwo tubizi ibintu bivuga gutyo biri aho ngaho ayer sibyo nanjye ko navuze ubwo se ntabwo cyeka ko CNDD ishaka kuba ifite umujinya u Rwanda ikavuga ati tugomba kujya kuruharabika ku rwego internationale tukajya muri Kongo tuvuga ko ari u Rwanda kubera ko wenda muri Kongo cyagiye twarwanye inkotanyi tugomba kuzihimura tukaziharabika kuki ufata kote imwe yindi ukayihorera aho uvuze neza urazi gituma mvuga ko mfata kote imwe sukuva gufata kote imwe ahubwo ndiko mvuga je ivyo nzi n'ivyo nkeneye kuganana narinzi ikini naco raba hari ibintu ushobora kubona ukavuga uti raba Kabarebe yabaye minisitiri yabaye hariya muri Kongo urumva w'ingabo hama iyi M23 yagwanye na Kabila tuvugane mu kuntu tubesha yagwanye na Kabila M23 ni nayo asinye n'amashaka none baragwanye ko twe turabene gihugu atana sa politique tuvyumva ko nyene gusa ibintu ushobora kubona urazi ibintu bibabaje n'abantu baba ariko barapfa bapfira ubusa kandi ari abantu Afrika dukeneye Afrika dufite ibyago byinshi cyane twarakolonijwe tugira gute twigishwa indero mbi n'ibintu birebire hakugira tugwane n'ivyo bintu twasigiwe ugasanga hagati yashingwe twe turagwana mugabo rero uri karatera ibibazo je ndakubwiza ukuri ntubona ntuze agape yego president raba wewe witegereze n'igihe Kabila yirukanye ba Kabarebe bagiye bavuze ngo niyaciye atora afata ntuzeye atora namba ari Rugabo namba ari n'abandi baraministre b'abanyamurenge bati mubonye ati nusa nkabo nawe nyene n'umunyarwanda kwakugira gute kwakugira habugwanko kandi haje umuntu asize ugwanko mu bantu raba mu Rwanda ukuntu abantu bicanye abantu baricanye kubera iki
amacyakubiri kubiba ugwanko mu bantu rero buri ugwanko banzureke urabona iziya ntambara zose zabahajya muri Kongo bijyaye ntibishobora kugira ingaruka uryama ya nyine izi ngaruka zishobora kuza inyuma y'imyaka 30 ibi byose urabona izi ntambara zose zitirirwa abanyamurenge zizoshobora kugira ingaruka inyuma y'imyaka nka 40 iri imbere ariko abantu bari ngaho ubuye ntibashobora kubibona icyo bashaka kuvuga ni kimwe kuba Kagame yagiye gusinya amasezerano akemanga yuko agiye guhagarika intambara imaze imyaka 30 urumva tuzazi niwe yazitera kuko yataba iri ivyo oye ntiyari kubisinyira yakuvuga ati sishobora kuza gusinyira ibintu jewe ntazi ntakoze kandi Kagame ndamuzi sumuntu wasinyira uretse nkobaze Tshisekedi we yasinye amaze imyaka 30 Tshisekedi n'umukongomani kandi wishaka guhuza intambara n'umuntu ku giti cye sibyo kubera yuko ibibazo biri muri Kongo ushaka kwitirira umuntu ngo ikibazo ni runaka yabaye ikibazo kuri mwebwe banza yabaye ikibazo kuri mwebwe kuko yabujije abashaka gutera ibibazo kuri we ariko iyo mba mumutera ibibazo nimba muvuga ibyo ahubwo yarinze ibibazo bituma mumugira ikibazo nkuru reka nanjye mbaze nkuru reka nanjye tumenya abantu tuvugana abaribo sivyo mbaze nkuru ibibazo bibiri hinge gato reka mbaze nkuru cyumubaza ibibazo bibiri gusa babarira reka mbaze nkuru wadusoba ko numva ibya politiki bikurikirana cyane kandi unabijujukiyemo ubifite ubumenyi buhagije wadusobanurira amasezerano u Rwanda rwasinanye na Kongo muri Amerika n'amasezerano M23 isinyana na Kongo idoha wayadusobanurira nanjye mfite ibintu ngiye kumubaza reka nishure utubwira aho uriye n'ahatandukanye reka tugende ku kintu kimwe yego Perezida Nyakubahwa Kagame na Nyakubahwa Tshisekedi bahuriye muri Amerika basinyana amasezerano yuko bagiye guhagarika intambara barumva ikibazo ngaho kiza none uyu ari karasinyuye tukaba tuzi ko muri Kongo ariko hagwana M23 niri kiragwana urumva sinzi ko ahantu muhatahura tuganire ndazi sinzi mwe mubisemo inyungu je nta nyungu ndabifisemo ariko je ni mumbwire kandi nkereye gusobanukirwa pe hari igihe ntabizi umbarire ukuntu Kagame yagiye gusinya tukatuzi ko Rwanda ruri kandi yahamya vyamye ati ntangabo zacu ziri muri Kongo yaravuga ati ntangabo zacu ziri muri Kongo yabivuga yagiye gusinya ry'amasezerano avuga yuko atangabo y'u Rwanda iri muri Kongo none ko M23 irikiragwana hama uyu nawe ugiye gusinya amasezerano yo guhagarika intambara iyi yagiye guhagarika kugira ngo nanjye menye basi hari igihe none mfise ubumenyi bukeya ariko mugabo je nkeneye kumenya niye ntambara Kagame yagiye gusinyira na Tshisekedi muri Amerika kuko M23 avuga si yiwe ntangabo y'u Rwanda iri muri Kongo ariko muri Kongo intambara zakomeye none Kagame yagiye gusinyira guhagarika intambara yiyi ni kibazo mbaza Agape cyange utarabaza Agape badusobanurire badusobanurire nkuru badusobanurire Tshisekedi atuze impuzeye intera hamwe muri Kongo oya tonde kingi reka nkuru badusobanurire dusobanurire amasezerano abiri areba igihugu kimwe asinyirwa ahantu habiri ku kibazo kimwe dusobanurire amasezerano asinyirwa ahantu habiri araba ikibazo kimwe yego erega ndabona tuje ngaha kuri space tuba tuje kwigishanya abatazi bamenye imbere yuko jewe ninje muri amasezerano ya zadoha nazahe kandi Tshisekedi avuga u Rwanda niko runtera u Rwanda niko rumfuteka ibibazo hama Kagame akagenda agasinya kandi Kagame yavuga ati nabanze reka meze akavuga ati je nta musika n'umwe w'u Rwanda uri muri Kongo
imbere yuko twinjira mu masezerano banzu reka meze gato imbere yuko ninjira mu masezerano ya Doha mbwira iyi ntambara Kagame yagiye gusinya na Trump hariya Trump akavuga ati ngo mpagaritse intambara y'imyaka 30 Kagame akavuga ati nta musirikare wanje ari muri Kongo M23 n'abakongomani je ntacyo ndimwo nta bibazo bya Kongo ndimwo hari n'ubundi nakibagiye ngaha avuga yuko u Rwanda atakaboko na kamwe rufise muri Kongo none aya masezerano ya Kagame yasinye yagiye gusinya n'intambara yihe je nshaka kumenya tubandanye amasezerano ya Doha twitonde tugende buhoro rwose agira uwunganira nkuru rwose agira uwunganira nkuru hanyuma nareke mbimufasha yego hagira umufasha rwose nta kibazo dutuze uva mu Roma umufasha no mu Rundi wewe umufasha mu kandi nitwe umukongomani wewe uri umukongomani wakagara cyangwa igifu wabagana we toka kure igifu wabagana tuvuga ni ibiki akagara niye mpamvu muzamuzana ibintu hanga ngo akagara niki uwunganira mureke kujya mu bindi mureke kujya mu ngibyo nimudutakariza umurongo wari ufite ibyo wumva ishura ku byo bakubagije wowe ishura hanyuma uwundi akakucyana reka tuganire abavandimwe twakubajije reka tugusobanurire ariko ikintu unyishura ikintu nkeneye kumenya kugira ntaho nkuru rwose itonde genda buhoro turagusobanurira uranyurwa rwose niba hari ikibazo baguha umwanya wongere kandi ubaze sibyo kuko ndashobora yuko umuntu ashobora kuba afite amakuru make ku kintu akagifata mu buryo butari bwo abari hano bari buze kunyunganira ntihagire umvugiramo ndabasabye amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Kongo ni amasezerano ateye atya u Rwanda ruvuga ko ruterwa n'abarwanyi bitwa FDLR interahamwe ziba muri Kongo urabyumva aho akora gusobanukiwe aho turajanye abatipe muri ikunda kabisa uranyumvira umutipe buryo avuga sha yego hanyuma rero FDLR Kongo nayo ikavuga reka mvuge Kongo nayo ikavuga ati ishwi da nta FDLR ngira igahakana FDLR gutera u Rwanda ivuye muri Kongo hagenda mu byegeranyo mpuzamahanga bikagaragaza yuko interahamwe zateye u Rwanda inshuro nyinshi zivuye muri Kongo sibyo Kongo nayo rero niwe wuntera simbona M23 simbona abandi aba bose nibyo bita ngo ni kokevite uraza winyegeje mu cyitwa M23 ariko mu byukuri ntabwo ariyo ni RDF idayambitse ikoti rya M23 ikibazo rero kiba kirabaye sibyo Kongo ikongeraho iti usibye nibyo uza wiyambitse ikoti rya M23 utwica ariko kandi ugamije kutunyaga ugamije kudusahura ubutunzi bwose ufite zanza habo bavugaga exporter nta butakugira ucukuramo nibyo wakuye muri Kongo ibyo ni ibirego bya Kongo urabyumva ndabyumva ku rundi ruhande rero hakaba abakongomani bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda bafite ibibazo byo guhezwa muri Kongo babita abanyarwanda
bisobanura neza kugira ngo abantu byatangiye ryari ibyo ngibyo ndaza kubizamo. Reka maze ntagize ikibazo cy'u Rwanda. Noneho rero sibyo hahita haza ibibazo, hahita hakorwamo amasezerano abiri. Amasezerano ya mbere y'u Rwanda na Kongo agamije kurebera hamwe gukemura ibibazo by'u Rwanda na Kongo gusa. Ikirebe kinera hamwe ikiribyo bavuga ngo ni abanyarwanda babinjira muri M23. Icyo ni ikibazo kigamije gukemura ikibazo cya Kongo n'u Rwanda gusa, umukongomani atazamo. Icyo kibazo nkeneye kumenya yego ni ikibazo nibyo birego. U Rwanda ravuga ko Kongo ishigikira intera hamwe gutera u Rwanda. U Rwanda nako rukavuga yuko Kongo ishigikira intera hamwe gutera u Rwanda. Icyo nicyo kibazo u Rwanda ruganira na Kongo muri Amerika. Ndakubaze yego. Trump yaravuze ngo ahejeje gusinya amasezerano yo guhagarika intambara imaze imyaka 30. Ni intambara hagati y'u Rwanda na Kongo. Iyo ni intambara y'u Rwanda na Kongo, ariko ntabwo ari intambara na Kongo. Mwitonde muradukumfasha mwitonde. Waravuze neza ni intambara yande. Nuko iyo Trump yavuze ngo arangije intambara sibyo imaze imyaka 30. Ni intambara yavugaga nuko guterana Kongo itera u Rwanda, u Rwanda rugatera Kongo, niyo yavugaga. Ariko ntabwo Kongo yarateye u Rwanda irayitera buri munsi. Mushiki wanjye niba utabizi irayitera buri munsi, hari ibimenyetso bigaragara. Reka niyo mutipe abanyarwanda sinzi ukuntu batipe abanyarwanda mufite ikibazo. Ikibazo cya kabiri nta jambo baguhaye murabesha cyane baraguha umwanya sibyo. Ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri ariko se wowe wacecetse kuva umwanya wawe ugiye gute kandi uri kubesha ibyo uvuga na amafuti na ingorane we no kura uri kurashaka kubesha Kongo ni yateye u Rwanda imyaka 30 reka duharane ijambo hanyuma nkuru uyu mutima umwanya muremure kandi ari kubesha. Umva amasezerano ya kabiri. Areba abakongomani ku bibazo by'abakongomani bafitanye na leta yabo. Urabyumva? Ariko rero muha ijambo abandi azorari ngaha abandi bose murabe mu ijambo. Umutima yafashe umwanya muremure kandi ari kubesha intare. Oya gusa turashari ku ya mbere ariko by'ukuri kw'Imana ugira umbwiye yuko ko Perezida Trump ari kijuju n'abaperezida bose bagiye u Burundi ba Ruto baje guhagarika intambara y'amajambo itari mu bikorwa. Ivyo rero tugira uvuga tuvugane mu kuri nk'abantu bakuze kandi umva n'igura umuntu. Amajambo uvuze nayaye ndiko ndakuba wewe uvuze ko intambara yagiye guhagarika ari iyo ntambara yuko ngo Kongo ngo yatera u Rwanda, u Rwanda rugatera Kongo. So n'amajambo nta byabaye. Nuzi ko intera hamwe zitera u Rwanda ntabyo uzi. None hamwe n'abakongomani banzureke ubwo uremeye neza yuko M23 ari u Rwanda kuko urumva ko u Rwanda rutera ntumvugire. Okay, dusubire mu ikindi kibazo. Yego. Amerika yabwiye u Rwanda ngo bwira bave uvira bace bavayo. Ivyo navyo bisobanura gute? Tugende buhoro gufatira amakuru hejuru muyayumvira gukurikira amakuru ya YouTube mudasoma ibyegeranyo. Uva nkubwire bivugwa umva uko bigenda. Mwibuke amasezerano yahuje Amerika n'u Rwanda yabaye nani Uvira yafashwe ariko bari mu nzira bajya mu masezerano. Murabyumva neza.
tuzatuvugisha nta ibintu bigaragara nta bintu byo ngo ndabesha ngo ni ibintu byabaye ku mugaragaro ni ibintu abantu bose bazi ntabwo nje kubesha hano ngo ndafifika nzanye ibintu ni ukuvuga ngo bari mu nzira bagenda gusinya amasezerano M23 na Congo bararwana bari mu masezerano Uvira irafatwa murabyumva rero impamvu M23 yasubiye inyuma bavuga yuko bagomba gusubiraho bari mu nzira baja gusinya amasezerano niyo amasezerano yakuye M23 Uvira ntabwo ari Amerika yikuyeyo ntare batinya reka nkunganira akantu gatoya yego agape mfashe ubundi amasezerano ukuntu yavugaga na Kagame yarabyivugiye yaravuze ngo baransabye ngo nsabe abasore bari hirya b'abakongomani kubera ko bazi ko banyumva urumva M23 ikigaragara ko bazi ko Kagame yumva koze yabo nabo baramwumva niba Amerika ishatse kubwira M23 ibwira Kagame ati batubwiriye barabasore kuko tuzi ko ushobora kubabwira bakumva bagasubira inyuma byibuze hanyuma koko ngo yavuze ngo kushaka ko mbasubira inyuma kugira ngo ibintu bigende neza ntabwo u Rwanda rwasinye M23 ahubwo u Rwanda bararwitwaza kugira ngo bageninge political gains zabo ariko Kagame niyo mpamvu batabwiye Museveni cyangwa babwiye Ndayishimiye kandi Ndayishimiye ari haduye kandi wa M23 badakubwira nose kuko batabwiye Ruto cyangwa Museveni wese nubundi iyo ngibaza kubwira Museveni n'umugabo mutwabo dore ko bubaza ndimo kavuga ibintu batabwiye Kagame arakabazo ngomba kubaza Ntare canke Agape uri kuvuga igihe bafata abari umutipe akabazo kuganira sibyo ugire ko abantu baganira uto umwanya wawe hari ikibazo akavugira mu bandi bantu myutinga abantu baganire umwanya wawe n'ugenda uravuga urazana ikibazo kiza ngaha iki kibazo cya Kongo aho kinatangarije kinakomeje ntumva neza uyu Kabila ubu Kabila si wari karafatanya na M23 Kabila cyane baramucumbikiye Kabila yarabashe cyane ntibagwanye aragwanya cyane bararwanya cyane n'amasezerano bakayasinyarira ntiyashyize mu ngiro yego ubwo uno munsi bafatikanije urumva byerekana ko ikibazo kitari Kabila